Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir wajah Abu Laut dari Kabupaten Nagan Raya, Nyan Banile. Habar rekan-rekan imbak malamnya. Tam lagi tanyo saban sabi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari minum kopi. Jangan lupa juga air putih biar sehat selalu. Salam mulia, salam sejahtera, salam yang tak mesin, salam merdeka limang bawah teh yang hana tua ke Tanyo Bandung, rakyat Aceh, Ban Sigom Aceh, yang na di Nanggro, yang na di luar Aceh, di Pat Manteng berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hana tua sit, taman sabi kita tamu doa, Bapa tu Allah. Semoga alim ulama yang tinggal siro sapat di atas rung bumo Acehnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Filek. Jadi malamnya kembali kita bahas tentang Seki Gam. Seki Presiden Aceh. Seki Presiden Rakit. Hai pegah dro je ke Presiden Seki yang maka sakit je. Jadi yang kita bahas malamnya tentang ajakan Seki demo bak 6 Uro Raya. Lepu demo ho. Demo Canggu. Demo. Seki ajak demo bak 6 Uro Raya. Ajak demo. Lepu ngan dia demo dah tepu ada. Tanggal 26 tahun kali ke serukan sit ajak demo. Orang serukan Ban Sigom Aceh, bangsa Aceh. Puik bendera jilid 44 gede. Orang serukan lom 3 dru. Puik bendera putih. Ban Sigom Aceh. Lehka berhasil home. Kah kehinan demo-demo lam Facebook. Hanya karena budi kapugah bak siar langsung ke pujak demo lom tinggal kamu perang tu Seki. Pucit pugah karena budi. Hai Seki. Beli kaputa balik fakta. Ayang temjaknya ke ngebingang-bingang. Yang carang-carang panen ayak jak lom. Dan Seki nyan ajak demo yang kena kalen. Oh na masalji. Yang temjak. Pusip ke suara tengah. Hotel 2020 hana patih urang ro. Cuma menyo hansip masa na jade. Nyosip masa jade. Oh berarti kemah jiklabui ile Seki yang nyana kebut. Jadi urang getanyo Acehnya hana habis-habis sebagian manteng ji pengu. Manteng ji putar filem le sinyo, ji putar filem le tije. Jino uronyo ken le tak kheng kegop lamiknyo lamik je. Hai Seki ken le tak kheng kegop uronyo pengkhianat je karena draw ke pengkhianat. Draw ke udet di miup NKRI Seki. Pu pegah perang, pu pegah na bede menyo kana bede pekah hang kayak mau perang ju. Paken je ok manteng nan bak Facebook. Kana bede sekian. Nyo kana bude kaje kayak mu perang apalagi naik pegah lah nak buah kah ngembingang ngati ro kasri bedro anggota. Pak pegah pak cara langsung kana bude je. Perang je. Pu perang lang kamba betul na bude. Sikret tapo kah na neng dua neng tapo. Damang lang kamba sut selu mu perang.
Lagian. Nyo kana bede cimu perang tu. Ke ku nak kalen betul na kreh ke. Padun thon kakak ok na bede ka pegah. Padun thon kakak pegah nyan ok nyan pegah kru semangat. Bedah anak bangsa ya mu perang, pu perang. Perang jabatan. Obam bertuh bede kudeh Australia long kaplungnya. Nya mati rakyat ni no. Yang rugo rakyat no, yang labakah seki. Yang dengar yang kebingang-bingang ngan-ngut, ngampak-apa. Urangnya balik kenang pengut hai rakyat Aceh. Kiban cara urangnya semikir. Putalo urengkan dengan yak demo, putalo urengkan dengan yak mu perang ngan sini anak jaro putalo ureng. Ada demo tak hana talo si urangnya. Ada tamu perang hana talo si urangnya. Pu perang lebih-lebih. Pegah perang. Oh mu perang. Bertuh budi noi nangrau. Iji pelung ke huluan nangrau. Ya pasti belah hadrau nyawang. Wate kadame. Wow. Kampung. Pegah hadrau gamnyo. Gam je. Asu pet ngenal tiang listrik ni. Pegah bak. Wow kena unang grau yak keliling. Yak serukannya nak kreh ke pegah perangnya. Perang je. Kendak semayang-semayang sedekah-sedekah kena yatim deh. Ya pengaruh kanduh rakyat Aceh, yak kurban rakyat Aceh lom nak cok hasi nyawang darah bangsa Aceh le perti awak kah lom. Jeng kali bro kempluh ribe mati rakyat Aceh, rumah-rumah tutung. Harta-harta ya habis bak bantu perjuangan. Tapi akibat pu nya urangnya kena penget lom bangsa Aceh le awak kah. Jak demo je perle ke jabatan awak kah du. Jak ke ku nak kalen bak 6 raya nyo. Ku nak kalen. Nyo bei pegah. Lagi oronyan. Ku nak kalen. Nyo bei prak sekia. Nang jak 20 dro kadang tak atong 30 dro. Pegat bak Facebook meribai ya. Kata tu triknya. Pu yak sandiwara pu puta film-film tapi urang bangai-bangai ke kuna kalen dari barat selatan padum juta dro ya padum 10,000 dro ya yang dengar habai seki dari barat selatan tahu kalen dari pantai barat selatan kuna kalen padum 10,000 ya kuna kalen mak jalan nyobe pegah. Lagi orang yang nah. Jitanya titik ge kata pegah na bude bak media tinggal yak mu perang tek nyo naboh ke. Nale pengaruh-pengaruh rakyat Aceh untuk pekurban rakyat Aceh. Taulang tiga tek jeh ngan ka kurban barokan 10,000 tu. Yatim tu mana gop tu. Naik jok bu, nyokai kerja kero. Naik jok kerja. Nyokai yang minta kerja kero, pak sempom yang kerja. Nah yang manteng bak rangkang masyarakat. Yang uronyo kakah lo nak bodoh seki. Hai putalu urengkan dengan yak demo tiga tek lo ulangi. Putalu urengkan yak mu perang. Putalu urengkan ngayak klik-klik mana. Ngan sini anak jaro je putalu ureng. Di rakyat Aceh ada tak pegah tak sebahagian hana arti uronyo pegah rakyat Aceh kena putalu ureng ngan sini anak jaro kena korban rawat kena korban rakyat han gadah-gadah bangai sekina putalu ureng hai seki kulang segatu mula ulang kulang lo pegau anak bangsa putalu urang ngan sini anak jaro sagai. Itep. Nyam sagai. Dale pegah budenya bude je. Bertuh bude putih tapak kaplung ka. Pu ka pegah bak media perangnya perang je ka pegah inai lu Aceh. Bantrum bertuh bude kakap luang ka. Ngamati rakyat ino.
Yang kurban rakyat ino. Yang cok asika. Ote kadang nan damai lilo. Wow nanggro. Pegah dro gam nyo gam je. Pegah gokken. Hai dro je ngam pegah gokken yang kenyau riangken. Karame lahi gam. Lepu gam pane gam lom jeno. Ulam pegah dro gam independen. Gam independen hana yang politik je. Netral independen. Nyokah kam politik berokan. Oh jeno ka peta film jilid 2 lom. Hana piuh-piuh. Pegah perang. Bak Facebook. Hana piuh-piuh. Pegah berde bak Facebook. Berde lah melu juga. Ya. Allah hasyaki. Hana hasi. Hana si. Kia tem daru nga. Hana si dak kade mau dah. Hasi. Awai ka lu siu pegah. Teka ajak rakyat Aceh Bandung. Pat. Dan bersih lagi orang lagi awak PA kotek kato pikada klik bendera bulu bintang perle ke jabatan kato pikada pegah bendera kato pikada pegah bangkit lagi takut urang dipikir rakyat Aceh takut je no hanai takut le. Hanai takut le rakyat Aceh je no. Ada budi kapudeng hanai takut. Nungkri je diintimidasi no hana so takut. Nyoket cik melimbang tau takut. Nungkri je intimidasi ya. Mbio tau takut, melimbang tau takut. Mesine boleh handuruku. Igertak long balah gertak. Teror long ku balah teror. Teror media ku balah teror media. Teror dengan langsung berhadapan ku balah sih. Orang bingang-bingang kadai takut. Orang yang kamu pun hanai takut. Yang bersih ni guys. Bersih lagi awak yang rekrut. Muda Aceh Sedang 2000 dro untuk kesuksesan Bandung pegah berjuang ke rakyat, mensejahterakan rakyat. Sambung perjuangan, perjuangan yang sambung, perjuangan karena bu, tamu pu. Perjuangan untuk kaya lo, yang saya perjuangan. Sabar awak kah? Topi kada bangkitnya bangkit je, benderanya bendera je, sejahteranya sejahtera je, perjuangannya perjuangan je, perangnya perang je, hana menangnya perang lagi je, perangnya perang je, ikah seki lagi anji, demonya demo je, kana budi je, kana budi bukan kayak mau perang juga, kuna kalian, anak kreh ke. Bek coba-coba ayak pengaruh bangsa Aceh ni. Bek lihat pungut-pungut bangsa Aceh. Hanali tempat bagi awakah yang kena kurban rakyat Aceh lom demi jabatan dan harta tahta. Ana tempat li ka sempit, hang ka peti ka kalen. Pegau rakyat Aceh kencara lagi yang Bancara uronyo rakyat Aceh bangsa Aceh bemesaboh putalu urang yang ka mengkhianati nyawang darah rakyat Aceh sini anak jaro lagai tanya hana korban tanya hana rugo selu santai nyo kena pengaruh rakyat, kena poh rakyat. Kena keuntungan bagi awak kajak lip.
Lum berani kumentaru. Han masih. Awai nasi upegah, teka pegah demo tanggal 26 tung kali ke. Han masih. Hana soja nau rung jak kadang tu. Jak dua ne. Ino sini, ide sini. Han masih. Han masih seki. Klik-klik ju ina mentang pegah perang bak Facebook. Raya tantangan ni. Makanya kuna kalen tanggai na bukan kuna kalen bak 6 uro rayanya. Kiban ok seki. Orayan hana silom terbukti. Kai pegah dihalangi oleh je lun yang halangi kak seki. Pegah terus terang ju kabom lagi orang dihalang lesinya pegah ju abu laet tukang pegah video secara langsung orangnya menantang seki wate ka pegah ya demo nah karena hana lebih awakah yang untuk pekurban rakyat Aceh untuk perle jabatan ka mati rakyat Aceh syahid rakyat Aceh hasil darah nyawang rakyat Aceh awakah manfaat yatim anak gok hana kajuk pentaku lewakah imita gero ji yang penting mentang awakah pentaku ke keluarga dro mentang ya anak gok ka yatim awakah kem mangatat paju hasilnya wang darah bangsa Aceh nyan perti awakah du ote ka topi kada ka pegah pukai manyo ka pegah pukai ma je rotatna tu. So ngejak angin orang bingung. Ikut orang pekurban bangsa tu. Uronyo so tanggung jawab yang 60,000 ka kurban bangsa Aceh barokan. 4 gantau. Harta kerugian rakyat Aceh. Sawana gantau. Hai na de kombatan yang bangai tu ngikut kombatan gam hanali hai bangai ka berakhir MOU pegah gam lo tek male tu kabeh nyerah masal dum gam ikoh bede yang nyerah ikoh jombo tunat dia tu le pemerintah pusat Indonesia Raya